Jekk hux kwarġobon jew 20 litru petrol żgur ma tridx illi tmur tixtri u tħallas tammonti illi ma tingħatax. Fil-pajjiż jeżisti laboratorju maħsub speċifikament biex jassess lil tal-ħwienet u l-min ibih prodotti bil-kejl. Dan bilan il-konsumatur ma jingidimx. Żorna l-Laboratorju tal-Metroloġija f'Kordin li jopera fuq żewġ binarji. Fi kliem tekniku dak li jipprovdi servizzi tal-kalibrazzjoni u ieħor relatat mal-metroloġija legali. Id-direttur tal-Metroloġija, Nikola Testa, tana eżempju prattiku ta' kif jaħdem dan il-proċess. For example, they buy 1 kilogram of bananas, okay? They want to be sure that they have bought and they have paid for 1 kilogram of banana. Now, to ensure that the instrument that has weighed those bananas, okay, that instrument should be calibrated. Now, calibrate is a technical word, okay? Now, we are the technicians that do this operation. Now, when we say calibrate a balance, what we mean exactly? We mean that we have to ensure that that balance not only displays the correct value, okay, for the product weight, but also that that value is comparable with other values, okay, in the weight. Żball minimu f'dan il-laboratorju kapaċi jkollu konsegwenzi fuq l-ekonomija lokali u għalhekk huwa ta' importanza kbira li kull ħaġa li tiġi kalibrata tkun ibbażata fuq standards nazzjonali. Id-direttur Testa spjegalna wkoll kif f'dan il-laboratorju jeżistu containers tal-likwidi li lan tagħhom huwa li jkejlu l-ammont partikolari tal-likwidi. When you go to a petrol station and you fill your car with 20 liters of fuel, okay, you want to be sure that at the end you pay for 20 liters. Okay, so with these volumetric standards that we have here, we can check, okay, that a particular fuel dispenser is dispensing the exact amount of fuel. Intant biex dan il-laboratorju kompli tejjeb l-operat tiegħu ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Malta Laboratories Network u l-Awtorità Maltija għal kompetizzjoni u għall affarijiet tal-konsumatur. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Elena Dalli tenniet li dan il-ftehim qed iwassal għall-użu aħjar ta' tamir avvanzat u ta' xjenzati kwalifikati li jinsabu f'dan il-laboratorji u biex niffurmaw netwerk fil-qasam tal-metroloġija. Dalli saħqet li bekk se jissaħħaħ ukoll is-servizz tal-metroloġija fil-pajjiż biex bekk inkunu qed nassiguraw lil pubbliku li jkun qed jakkwista l-affarijiet kif indikat, eżempju li jkun veru qed jingħata litru petrol jew qed jixtri tom art.